Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa RDC, yongeye guhura n'ibibazo by'umutekano muke. Iki gihugu cyakunze guhura n'ibibazo by'intambara n'ubushyamirane mu myaka myinshi ishize, kandi ubu noneho, umutwe wa M23 wongeye kugaruka. Umutwe wa M23, uzwiho amateka y'intambara, wasohoye itangazo rikomeye rivuga ko uretse ibitero ku basivili Bukavu, bazakomeza gusatira imbere. Ibi byatumye abaturage benshi batangira guhunga bashaka umutekano. Iri tangazo ryateye ubwoba muri RDC, ndetse ryongera impungenge zibiza by'ubutabazi. Abaturage b'ibice bitandukanye by'igihugu barimo guhura n'ibibazo bikomeye byo kubona ibiribwa n'ubuvuzi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye basabye ubushishozi n'ibiganiro, basaba impande zose kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi biganiro bigamije gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Mu gihe RDC iri mu nzira y'amahitamo akomeye, abayobozi b'igihugu barasabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano. Ibyago byo kongera kubura imirwano biracyari byinshi. Abasirikare barakomeje gucunga umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Amahoro n'iterambere bya RDC ndetse n'akarere kose muri rusange bishingiye ku gushakira umuti iki kibazo gikomeye. Gukomeza ibiganiro no gushira mu bikorwa amasezerano ni ingenzi cyane. Kugira ngo dusobanukirwe neza uburemere bw'ikibazo, ni ngombwa kugaruka ku mateka y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu mutwe wavutse mu mwaka wa 2012, ukaba warashinzwe n'abahoze ari abarwanyi ba CNDP. Intego yabo yari uguharanira uburenganzira bw'abatutsi, ariko uburyo bakoresheje bwateje umutekano muke mu karere. Uyu mutwe ugizwe ahanini n'abatutsi, umaze imyaka irenga 10 uhungabanya guverinoma ya Kongo. Abasirikare bawo bakunze kwibasira abaturage b'inzirakarengane, bakabambura ibyabo ndetse bakabatera ubwoba. Mu mwaka wa 2012, M23 yigaruriye umujyi wa Goma, uri mu burasirazuba bwa RDC. Ibi byateje impagarara mu gihugu hose, ndetse byatumye amahanga atangira kwita ku kibazo cya Kongo. Intambara yaje guhosha, ariko ibibazo nyamukuru byari byarayiteye, ivangura rishingiye ku moko, guhezwa mu miyoborere, ndetse no guharanira umutungo kamere, byakomeje kubaho. Abaturage benshi baracyafite ibikomere byatewe n'iyo ntambara, no guharanira umutungo kamere, byakomeje kubaho. Abaturage b'akarere ka Kivu bakomeje kwibasirwa n'ubukene, kandi umutungo kamere wabo ukomeje kwibwa n'imitwe yitwaje intwaro. Umuryango mpuzamahanga ugomba gukemura ibibazo nyamukuru bikomeje guteza umutekano muke mu karere. Ibi birasaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye, harimo n'ubuyobozi bwa Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Kugera ku mahoro bisaba ubufatanye bw'impande zose, haba muri RDC ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Ni ngombwa ko habaho ibiganiro byimbitse, ndetse n'ubushake bwo gukemura ibibazo by'akarengane n'ivangura. Ibintu byakomeje gukomera mu burasirazuba bwa RDC, bitewe n'ibirego n'ibireguzo bitandukanye. Abaturage baho bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke, bituma benshi bahunga ingo zabo. Ibirego bya M23 bivuga ko FARDC ariyo nyirabayazana w'ubwicanyi bwibasiye abasivili i Bukavu, bigomba gukorwaho iperereza rimbitse kandi rigenga. Ibi birego byateje umwuka mubi hagati y'impande zombi. Leta ya Kongo yashinje u Rwanda gushigikira M23, ikirego u Rwanda ruhakana. Ibi byatumye umubano w'ibihugu byombi urushaho kuzamba, bikaba byanateza intambara nini mu karere. Hakwiye gushirwa imbaraga mu kurinda abasivili, kuko aribo bibasiwe cyane n'ubugizi bwa nabi. Abantu benshi barimo abana n'abagore bakeneye ubufasha bwihuse. Umuryango mpuzamahanga ugomba kongera inkunga ugenera imiryango itari ya leta ikorera muri RDC. Izi nkunga zizafasha mu gutanga ibiribwa, amazi meza, n'ubuvuzi ku baturage bugarijwe. Gukemura ibi bibazo nyamukuru nibo inzira yonyine yo kubaka amahoro arambye muri RDC. Ibiganiro by'amahoro bigomba gushirwamo imbaraga, kandi hakabaho kwiyunga ku impande zose kugira ngo habeho iterambere rirambye. Igice cya kane, uruhare rukomeye rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO mu guhosha imirwano. Ingabo za MONUSCO ziri mu mirwano muri RDC. Zifite inshingano zo kurinda abasivili no kugarura umutekano mu gihugu. MONUSCO yanenzwe ko idakora neza. Nubwo hari ibyo inengwa, MONUSCO iracyafite uruhare runini muri RDC, itanga umutekano muke uhari. Ariko ni ngombwa kumenya ko MONUSCO yonyine idashobora kuzana amahoro muri RDC. Igice cya gatanu, ingaruka zishobora guterwa n'ibibazo mu karere. RDC iri mu bihe bikomeye.
ingaruka zishobora guterwa n'intambara ikomeye mu karere ni cyane. Umuryango mpuzamahanga ugomba gukoresha imbaraga zose za diplomasi kugira ngo wirinde ko ibintu byakomeza gukara. Ibihugu byo mu karere, cyane cyane ibihana imbibi na RDC, bifite uruhare runini mu guteza imbere ibiganiro n'inzira y'amahoro. Amahoro n'iterambere bya RDC, ndetse n'icyizere cy'akarere karangwamo amahoro n'iterambere biri mu kaga.